Hello guys, how do you feel? How are you? Turi Kigali International Airport. Of course, turi kwa Suni no kwa Ndanda ariko wahostinze n'impamo 250. Izo channel mujeyo no kwa Elizabeth no kwa Diane na Kiriki Mugisha and Esther izo channel ziri hano na mimi utayo na mimi by the way mimi official nawe turakumenye turi hano rero twaje gutega icyamamare. Hello guys, how do you feel? How are you? Turi Kigali International Airport. Of course, turi kwa Suni no kwa Ndanda ariko wahostinze n'impamo 250. Izo channel mujeyo no kwa Elizabeth no kwa Diane na Kiriki Mugisha and Esther izo channel ziri hano na mimi utayo na mimi by the way mimi official nawe turakumenye turi hano rero twaje gutega icyamamare. Dore za ndabo zijya zivugisha amahanga. Mumeona abantu bo muri Kenya twamenye ko bakennye indabo none twazizanye gutega icyamamare. Hello mama. iki ni icyamamare twaje rero kumwakira kuko tugiye kujya muri concert. Baniganye ijambo tugiye kuja muri concert Joshua Generation Connection. Ese uri Joshua? Niba uri Joshua uri Generation. Niba uri Generation uri Connection. Niba uri Joshua ongeraho kuba Generation wongeraho Connection nutabyongeraho nonsense. None twibarize icyamamare ko waje muri concert ya Joshua Generation ninde uzaba uhari nyuma yawe? Okay, murakoze cyane. Cyane ndabanza kubasuhuza nari mbakumbuye cyane kandi mwakoze kuza kuntega Imana ibahumugisha nanjye ikingenza naje mu giterane cya Joshua Generation Connection. Hazaba hari abatumirwa benshi ba Pastor Mugogo from Tanzania, ba Pastor Byiringiro n'abaririmbyi ku giti cyabo nka Israel Mbonyi, Tom Close naye nzaba mpaka kizabera naye Square Street Kimironko. Nanjye nzaba aho bazabita kwa Masengo ndutira abazaba ko murumva neza professor hazaba hari healing worship team, abanaziri minister abanaziri impamo 250 tuzaba tuhari twicaye imbere. hazaba hari igicaniro hazaba hari ibisubizo ministry Kiriki official hazaba hari tuzaba turi muri Isabelle uzayiririmba ko twabise ngaririmba kuri channel yawe. Okay, kuririmba ijwi ntago riragororoka neza. tuzabyina umukuza ibimuga byose bigenda kandi tuzoza tugira ngo kandi abari muri Amerika mutega indege muze, abari Uganda mufata indege yabaye makeya muze, abari Kimironko muze tugende mu giterane, abari Nyagatare Imana umugisha. don't miss. Umva muvuga ku manuza ya kwakira.
Imamo 250. ye Urimo urajya? yewe ngiye muri Kenya wa Habaye. ntiwamenya amakuru Oh yaje. kandi suni uzi umenya ngo ikintu cya mbere ni amakuru kurumva nda ko muramfatira naho mumboneye timuzi ibyabaye ngiye muri Kenya ayandi makuru dore hakika Mungu ni mwema ayo makuru murayazi iyo ndimbo ni abandi ni ya Diane na Kiriki bafite konseri mu gihugu ca Kenya Nairobi ahantu bita Kayore Kasarani Kitengera Mihango don't plan to miss tariki 20 kugira 22 z'ukwezi kwa gatatu ko murumva neza tukongera kandi nyuma ya 22 z'ukwa gatatu tuzongera duhure kuri Pasaka bwira mugenzi wawe ngo Pasaka ku minsi 5 kugera ku minsi 12 y'ukwezi kwa kane 2026 muri konseri n'ubundi ya Kiriki nta kindi tuzaba turi kuririmba ni hakika Mungu ni mwema mwegereye indege tansika kandi abana bari i Kigali konseri be na chance muri Bika Arena kuri Pass ibi ni bitangaza muza makuru jengiye kuba muri iyi ngiyi ya 11 kugera 22 nzama ngaruka neza nje muri Arena nzaba nicaye imbere nije na Ben na chance ka ndahari ga ntacabaye egerayo wa nakereje
twongeyeho 3 kuko njewe 3 mba narusha. Comme un machine.